Sukha jani tahokte boksong bahai to mane han hoi lam sa gono no kata video wa hangai faide tini ni video ni bisinti saimala bel like na wana matching sani khobar khoroksa tiprasa baire thangai no ki hulmaya kasai tongka Sonapur Guwahati Assam a jaga ni finally bo buino buino help sani tongka haipano Bangla eba Hindi kok maya ni bagai kok borok bai borok no samani bagai borok kok borok basa buje ni bagai bono help khlainani manya ngi tongka nijini kami eba nijini details bo hamke slai sawi manya kok borok baino sawi a jaga ni borok no tong help sani tongo haipano borok kok borok buje ni bagai hamke sawi manya belano wana masingsa amo hake bahake sogika a jaga o sawo bai tlangjaka tangi tini amo hayengna klaika abo kunu kebo saimanya tabok sujora tei just asung no saiman ka a jaga ni borok bono sungtani district North Tripura village Damsora Tripura 30 km away from Dharmanagar by 30 km se chalayo okay what is XX gonje lapsa somoi sori klejak oma hai situation no nugai aroni Sonapur ni no khoroksa borok bono जैसे कि फनो नव किफले मातु हिने फेसबुक पोस्ट करिका भिडियो सुनामे नरगो भिडियो नो नुकना बिनी अ सिचुएसन नो नुगे आंगले बिनी थनि ना रांग तंगो ना मोबाइल तंगो बाहेके अ जागा सगैका वाना मासिंसा बेलाइके जिंगथाल खलाइजा क ताखुक ताबो हंगे फाइदि जे मानसाक सिंगनो हेल्प खलाइनानि चेष्टा खलाइनाय हंगे बिनी भिडियो नो जे मानसाक नॉर्थ त्रिपुरा एबा दामसरा फाजिंनि बररनि थानि शेयर खलाइलेने हंगे आ जागानि बरर बनो सिनोय जाते हेल्प खलाइमान थुन आपुनि बागे नरगो भिडियो नो गोबांखे शेयर खलाइदि ang Tripura bro ano garin na ye box hai ye huira di sai khaya box hai ra di halaya लिखा ना लिखा देखिए ये एक भैया इधर में फंस गया सोनापुर में और ये त्रिपुरा का रहने वाला बता रहा है लेकिन उसका पूरा ओरिजिनल कहाँ में रहता है हमको भी पता नहीं है। ये बोल रहा है त्रिपुरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में